Buzet je utrka u biciklističkom spustu, poznatijem kao na engleski downhill. Ovo je 5. izdanje utrke u Buzetu koja se bodovala ove godine, znači za hrvatski kup, za slovenski pokal i za međunarodne UCI bodove. Imali smo, znači, u predprijavama 230 vozača, kvalifikacijsku utrku je startalo oko 180 vozača. Karakteristike ove staze su da je ona relativno, recimo to tako, jednostavno, nije previše tehnička staza, ali danas sa ovim uvjetima i jučer na treninzima sa ovom kišom, znači staza je postala, osim što je od uvijek brza, postala je iznimno tehnička. Vozači neki su se znali snaći u takvim uvjetima, oni manje spretni, malo manje, ali evo, na sreću nije bilo prevelikih ozljeda. Bez guma za blato nema šanse završiti dobru utrku. Jedan čovjek je ostao bez blatobrana. Čista ljubav, vrlo smo zadovoljni. S obzirom na biciklističku disciplinu sve je prošlo zapravo u redu. Bilo je nešto natučenih rebara, nešto guljotina, tako sve u svemu ok. To je moja prva zmaga u Buzetu. Ovo je moja prva pobjeda u Buzetu. Lani sam bio drugi. Staza mi se jako sviđala jer je bila blatna. Priželjkivao sam kišu. Jučer sam je i dobio. Odvozio sam najbolje što sam mogao. Konkurencija je bila dobra. Sudjelovalo je i nekoliko vozača svjetskog kupa. Uspjelo mi je konačno. Slovenci su najbolji. Ja za Slovence navijam. Bilo je u redu. Iako je kiša padala, staza se do finalne utrke jako dobro popravila. Bilo je odlično, stvarno. Da, isto sad dajem tu neku izjavu, ćeš zvat za 20 minuti, 10. S rezultatom sam zadovoljan, manje više, osim pada na kraju. Jedino je muči kako vrijeme bi ima do kraja, da nisam pao. Utrka je bila fenomenalna, moram pohvaliti organizatore. Jedino malo se kiša zafrkavala, ali nije mi smetalo za promjenu malo. Staza je bila vrlo dobra. Jako sam sretan što sam u Hrvatskoj. Volim kišu, tako da sam se u subotu na treninzima jako dobro zabavljao. Napravio sam grešku u finalnoj vožnji, zbog toga nisam sretan, no konkurencija je bila ovdje jako dobra. Nekoliko svjetskih imena, sve u svemu jako dobro. S obzirom na to da je vrlo zanimljiva utrka, da je vrlo atraktivna za gledatelje, za vozače, da je veliki broj učesnika iz drugih zemalja. To znači, ako ovako naprijed idemo, samo možemo očekivati dalje samo još bolje rezultate. Ajmo, Valu! Ajmo! Izuzetno atraktivna biciklistička trka koja pokazuje zaista puno duha samih sudionika, ali i puno interesa navijača i publike sa strane. Logično je tim više da se favorit pivo uključilo u takvu manifestaciju. Super, jako mi se svidjelo, što trebam reći? Najbrži na 5. downhillu Buzet.